Olokuthi ukhalasha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezwe mina kuveza ntuthu ngakhumala bathi ilaspo namagumede mhlawumbe emangabe usemutsha zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu nakho konke wey'ngane kwethu bafethu mambe sihlabela phambili lapha sibheka udaba okuyilona olihamba phambili lapha nomculi uDj Tira lapha usefune lapha ungizwe utheze lapha kuze ngemuva nje sisabalele inkundleni zokuxhumana edlala imizuzu engu-30 wama-second lapha ichaza kabanzi ukuthi ke ababizwa ungizwe lapha nazokhuluma kule video ke ayisha lapha nensizwe ezivelayo lapha okungudladla mshunqisi kanjalo nensizwa lapha usizwe emidlalo selapha abantu abaningi abathi uDJ Tira uyasiphindisela lapha nenkulumeni yakhulunywa ungizwe ukuthi uTira unomhobho lapha kwi-speech ekade sethula lapha ngathi addressa i-nation lapha okanye echaza nje echazela amabhinqa ngokwenzakalayo lapha kangazi ke mina ukuthi kuthini kwakuphawula ngalolu daba kodwa ke sihlala lapha comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ngalolu daba olithinde lapha uTira nongizwe mfoka mchunu ukuthi lapha uDJ Tira uyasiphindisela ngazi ke ukuthi ungize emveni kokuthi mhlawumbe abone le video ikhona inkulumo azoyiphendula ibhekiseke lapha uDJ Tira asasi kodwa ke hlala khona lapha sokuthatha sikubeke kwizona izindaba ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nayi video nibe nosukulumnandi nithanda khona bizalungizwe limtshelezelayo bizalungizwe azokhuluma Oh,